madhamana wa daula mlio vanu, wababa wa mila walio vanu, wazazi watukufu walio vanu, mashababi na mashababa, hanyunti pia, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mahamina anekwezi usiku waleo ulio mwezi 18 yaho mwezi wame mwahazi wiziri na 25 Raisi mzamani Ahmed Abdalla Muhammad Sambi ngwandiso maha minane ya udhulumifu, maha minane ya shiengo, maha minane ya ukadamifu, maha minane ya dhulma, ikao kaitina sababu nekatinde mahaba ya hahe nensi ya hahe ne maraya wahe ensi ya hahe ngamjoka radhi haukaya furso hamada zinu zoti nadiho huja na lazima wanro hamada nyi nganyina beshelea lahe mwana nyanyi lahe fundi wanyu lahe raisi mzamani wa hanyu lahe raisi wa hishma wahe parti jua la mwana mkomori la dhamana mkomori ikao yembaba wa wana jaborlo wa baba wa wana yemrumme wa mrumshe jaborlo wa nraume wa nruashe yeye mlezi jaborlo wa lezi zenrongo hizo zisanganyiha ziwaswili mwanadamu mzima zimrende ukaya habo Mwenyezi Mungu ya mtukuza yamnika ye mahaba yayo haruma ensi yahe yamkaushia yamrende madhulum yafanya ukaya walonezi leo yawasaidia jana wahundezi hiyo wamjusiza mindu wahenda wamlalia wamtsaha ukarihimilie bangara aminie ukaya yekahurihimilia shodeshi yotungari hundezi inu wakauha warendeha nyoha warendeha dhibu warendeha maadui ya mwanadamu ikao hawarendezemu ngamwesheleyo mwengoni mwe umsomo al-Ustadh Ahmed Abdalla Muhammad Sambi yakaufanyisa haini wakati bahi ngabo hadithi ya mtume ikao hakahuire jeinadi hatamido ishihar maze darasa zahahe nando wakati akauone saukaya mtume alayhi salamu hamba ittaqi sharra man ahsanta ilayhi relea bumwanadamu relea shari shahemrikao humrende njema yabo yonde daraja rawaswili yaheziliwa za Colonel Azali Asumani hosoni mwa raisi mzamani Ahmed Abdalla Muhammad Sambi wakomor ikatinikiwe mikro yinu sikauniki wayo nimfanyilieni haufuvi mulahadha yahe ye omwendo wahe edosiye yanrabo itona mshinzi itondo ukaya hainiza pange hanrabo zokajiza hima Mwenyezi Mungu hajaidia ukae mwezi 21 yaho mwezi wa September mwahaziwi zili na 20 na ndaru no mwahaziwi zili na 20 na ndaru wa uhura wa nrabo wapangwa nezi Asumana Zali wende womo harume mahkama ya Moroni wakomor ne dunia wonsi pia waelewa ya ukaya kabajaka nrongo illa shiengo ye mahkama Moroni yende yarendwa hindu shitso hindu ya elensansa ya elenkudi ya rende hauka kabati mkomor illa ikahavumbuliwa mahkama ngutuma banguna nipwe nayo watukufu
ngamjo sana kwezi harma muda utojoka mle ni mwoneseni mbabi ya asli ya he dhulma ikao do ya mrema ya mwananyasi mwanzani watu rais wa hatu fundi watu mbaba hatu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngasi harma mwezi wame mwahaziwizili na 18 mwezi 12 yaho mwezi wame rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi halawaha Faransa hau transite harmwensi ya Tanzania hadungu voli ya Tanzania hawaswidi Moroni ika baina ya saa raru za mtana heda sane ya tutimu wakati nduo huo koloneli Azali halanzuani hakaansi harumwa aeropori wakauziro kabisa haukarangu ya mbara Isambi ngujo yaboze force za kazatedewa ni waziri kiki warenge ensi waibaya thuma waibaya bamwambionuka mimi le garla hangu sizilwa hahaya sireme mindurangu hahaya hata vwaju ngetika ujanrohe vwaju ndeje hahaya njendengele gari rangundo wakati huo ritabishiwa rangu aeroport hata yepare rakaudunga hataru wasilivwaju almuradi harma saa 6 ngasivwaju zensi huzilawizo waziri sabiq Sharif Saidali hafariki rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hajahu madzihoni harmo msihiri wal qasm ya Abubakar salatul janaza wakati ka uhanjioma msirini kolonel Azali haja ngai mkini hao ba minjeshia shahari kolonel Azali haroha ari hare wahoriho rais Sambi haroha le jimbo la taifa liheziwa uondo wakati kao Said Abudu mwanzishi mzamani wa wizara ya ndani atelelwani kiki hende hasinye ye note circulaire ya ukaya rais Sambi ngufanyo trouble à l'ordre public nganzawe ya hansi wa residence surveillée nganzo mielewe nyi wakomori mlio bano hata kiki nguwe shio ndrongo elewa kabati ruhusa ya mrufunga mru prison ekati mahkama wayeche de mrukoto wa decision hafungu mru prison yabo harumwe tarehi kiki hanzihwa mana Said Abudu kaje fanya noti hiyo kakiki kaja mwambia fanya nsuje Azali hamwambia nsujua shay muhimu ndo ukaya kiki hanzihwa ukaya baina ya he mwezi 19 ya me mwahaziwizili na 18 waswidi mwezi 20 ya ut mwahaziwizili na 18 ikawa ndo noti ya kaujusiwa Aliamani Ali Abdallah juge d'instruction ya nzihe ukaya hama inculpe Sambi ye periodio nsipia waziri kiki hazingara Sambi hamfungu baka naezi mimi ngamwambioni ye permi na kaubalia ohoenda vwaju nedene nane rais Sambi sikauniki wayone directeur de la sûreté Abdul Kader Mohamed au kazo tinongo za mahakama yonde mana bokoti kandane renge permis ho ministère de l'intérieur rifanya ze procedure ya lazima rizifanye ye mahakama hausikitifu ya bakishe namna hayo riwasili ye mwezi 20 ya utu mahaziwizili na 18 rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hainkulpewa hambira ukaya ngutuhumiwa ukaya hadetourne mapesa ya daula ngutuhumiwa ukaya hafanyafo na usage de faux na yeye nga place na kao mwinyi heo ha tuhumiwa ukaya hafanya faux et usage de faux hatuhumiwa ukaya hafanya hirushambao concussion en tout cas bakaki ya deli mfukare hausita ikaweze deli hizo deli za droit commun yani mriafanya tendo hamandi shwara mahakama yabo ya hukumlwa ni juge d'instruction de uko mwishilia ya ubali wabo hafanya recours haruma chambre d'accusation ya uroha yabo hafungwa ni tribunal correctionnel kashetendwa shikanzi hauhabuliwa ni tribunal correctionnel kashetendwa kashija kanzi yeza jiri hindu
Harumaye procedure ya Rais Sambi yafungwa mwezi 20 ya utu mahaziwi 2018. Mezi mine handani ribalia hata mwezi 20 ya Desambru mahaziwi 2018. Ye juji hamba ukawa abane anketi yangu ke jahisa ngeladhimo nrudine jeze umuda wa detention. E sharia shimruhusu article 145 ya code de procédure pénale. Henjeza mezi mine ya roha mwezi 20 ya utu uwaswile mwezi 20 ya avril mahaziwi 2019. Umuda wa sharia wa mezi minane wa mri afungwa ni juge d'instruction uhisa. Ye juge d'instruction haharaya ubulia katu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Nganzao Bwakomor mlio banu mjuo ukaya. Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rangunde mwezi 20 ya avril mahaziwi 2019 hata ye mwezi 20 na mweja ya septambru mahaziwi 2028 takriban mahamine Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hagarde wa prison batina decision ya mahakama ya ruhusu ezifungo hizo. Kabasi shahe hansiwa parce que ngabo majeshi wakohenda waenshi yabo haini usiku bohenda bataillon waju yende yihimiabo na bunduki iyonde enamna ikawe mahakama Komori wakaumene dossier hiyo. Rijarambilo kabana bahai hazi ahe juji hisa abahanga ridadimu rende rawangalie regle dossier hiyo. Ye dossier yo ede kaujiri ijiri mujuza. Yo mujuza ndau. Demriadu ngwa ha infraction za droit commun za ukaya hahibi, ha détourné, ha fanyafo, ha fanya concussion. Ye mruola subitement renderi hunru ye juji yanikiwe dossier réglé. Ye ti juji yakane dossier. E juji yanikiwe dossier. Ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi réglé hadina la Elamin Mohamed. Yeti juge yakane dossier. Chaka même hende hefanya. Harande ordonnance. Na mangalie maji yafanyishi habo. Juge wa tribunal de première instance. Hende harande ordonnance. Hamba hoka emroi nga mumbeho hende ya hukumlwa ni cour de sûreté. Haukaya. Shetendo yafanya shinu. Inusho hamba trahison. Shaho trahison woi. Ye sharia kashijamba yeho trahizo ye ukansi na mnaje ye mru mwanadamu mkomori ye ufanya ndongo indini hata hamba banu hufanya ho trahizo ye juji hanziha ye sharia kashijamba shamimi juji ngamabo banu hafanya ho trahizo haya yo handani eka ho trahizo ifanyishiha juji nde wambo ye mruo ye hukumlwa ni haute cour de justice. Honorilio kabati haute cour de justice. Haute cour de justice une juridiction d'exception. Ngasina mruparwa cour de sûreté de l'état tena ikao yo juridiction d'exception. Madame kabati haute cour de justice inu mimi ngamumbeo hede hukumlwa ne e cour de sûreté bayo juridiction d'exception. Yabonga monao ye dhulma ikao ndo ya jiri haruma dossier hamadi yori jwa ukaya cour de sûreté de l'état ipange hama kalima maili cour na sûreté yonde hifadhi ya hedaula nganza umri ya hamba ndofanya kudeta nganza umri ya hamba hafanya ndongo kontro ya daula nge yabe ho maalayo ye loi ya 81 ya husu ya cour de sûreté de l'état iwonesa ukaya. Ye procureur wa he jamhuri ani ye commissaire du gouvernement pardon ikawonde sawa ne procureur wa he jamhuri ye ujua hambanga mwanzo nikiwa dossier fulani iloho tribunal shayo fanya hiru para réquisition de dessaisissement hambeshe ya mwananya procureur wa he jamhuri hamwambia ukanga we na dossier ilo yawe dossier yonga myanzo hunu bayo inihusu karja parona réquisition de dessaisissement haya ike réquisition yefanyishiha ye mwanadamu yena hakibahe yambe yengambe hayo zabari karja jojwar zambe karja paro yoda shayende ifanyishiha he namna hiyo riwasudi daraja ukaya rende hata riwasudi juge ya hukumu ye dawa ya Rais Sambi har chambre d'accusation madame arika ho tribunal na de juge paro marbenali
ngasi ho tribunali riro harende chambre d'accusation hakansi hasiege hamba nsumbulia ye code de procédure pénale yamba ukaya heni juge yaona dossier à l'instruction ye kajienda ihukumu riwasili harmwe sali rimamba ka monsieur le juge Omar Benali ngando divure hauke dossier nu huiwono non seulement huiwono sharim ni kanet décision rakamone soka hukumu hukansi banu hukumu vahamba shaboti wono harmwe détention chanje wona harmwa yefon japaro joka juge yabeshe wa dossier yende yabulie mru ye ujua hamba ukanga mhubulio haunsu hubulia raeja joka yeza mfunga hindri la dimata he ajue mru ibanu amumbulie banu harende banu hebi banu arihitswa banu haviole banu afanungo hindri la dimauzi he uzijue nge wakati uleke avoka heleza uambe hoka ye namna ni wana bese nge wabuliwa bese kasi wabuliwa cha juge kajiamba mimi tione détention njaona hundwa jina na abwe détention ngyo harmaze pièces za he dossier na haini wakati dossier ndao ha juge lazima yende kamili uende waibone abenge yabotika kufanya mukhtasar mufid ni moneseni ukaya Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngwajo mhifadhi hafungwa ha decision ya waziri Kikinda ene mwandishi jimla wa hahe Said Abudu iroha abwe jali Amani Ali Abdallah iroha abweja juge Elamin Mohamed iroha abweja juge Omar Benali no anwa mzingiza o anwa wonsi pia ni mratso gade sharia harwaria hafanyezo ya kahanzi leo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngutimizi haisati mizima amfukare jana leo ngarinjia harumu mwaho wa nane swala njuzi sawa ni muzi saoni sonti pia borishawe tarehe hiyo ya mbao bamtani hata kikambe saba sheitwa shireje ngutabyo eba sonti pia ngasi wabatemi hono namna inu rikenzi ruangalie dhulma na madhalimu haruma hawa hamada inu wakati kao imafundingwa ovanu warambia kwa mtume alayhi salam hamba ukaya usur akhaka dhalim au madhlum eka kartu shindara nusuru esisi wandurulobanu esisi wakomoro eba maudundo vile ujoka urengwa ya biti wanzia hamanda hizo ya rendwa zenongoza rendwa sambi ritoshe meza sambi ambeseza hezbiri shamaudu jokirike dami maudu jokirike kiki maudu jokirike mrajina mwenye baraka kuja ihawayinu ya dhulma dhahira ya benuha ukaya ngasi harmansi dhulumuo ze haki za kibinadamu ngasi harma mahkama ya dhulumu haki za kibinadamu ensi ya hatungejo badili haje ngarijawo ridambira ukaya banu ngasi sawanezensi karisi sawanezensi thumma karisi sawanezensi haukansu aminu kanga abo bahanu balionsi balo juji narjaide ukahabewa hadiwaza juji ambiro ka hukumweda wayinu habewa hadiwaza hede huru avoka muhimu ya he avoka ya mwesheleziza avoka hwesheleziza hardi haunikana ushahidi hamba katsa unundo ushahidi uone sauka ukaharu mwe dossier hiyo nsabinu kanga abo juji ajo zingara giri atwamba minga mhukumu na zijiri liwono awenge sambilwa ni interveneba ni moneseni mbavi ye tarehe nzilu ya he dossier Rais Sambi amazo kati wasilisha tionesa sha siparoza mba eloteri tsanda kaisina bidi tondo kabanu tena ndudi nzambe au kasi wanadamu na haini mwanadamu ngena tarehe ya hahe ngamzambo ya ukaya ngarengao miadi hosoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukaya kama Mwenyezi Mungu harhifadhi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hata haroha wa hanu yalio ngarjohum nusuru Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngarjohum hosa zenrabo ya kazi wazo nezi Asmana Azali honsini mwa wizara wa habari za ndani za kiki honsini mwa mahakama ya endesiwa ni Ali Amani Ali Abdallah ya endesiwa ni Elamin Mohamed ya jayaka hukumlo ya tendelwa ni Omar Benali lazima Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya hosiwa ya tolwa zenkudi ya tilwazo hauka kajahunrana na mahkama kabajajiri mahkama bafanyishi hashiengo harengwa hafungwa hatilwa nkudi ngela virimo rimhose owakomoru waelewe ukaya
ikanga wandu warenda na yensi inu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi katibu hari hautimi zile kalima la hangu na mkeradhi mwambie ni siri ikao ambese bandu ya hanyu kwa tuyeshelea shanga mnyambu. Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haka rais harmenti ya Komoro hafanya mamitano ya uraisi kaja paroka na konti nzima bonze kaja paroka na konti ya banki bonze rimwambia azoe juji rimnika neze numero za heze konti ya kanizo. Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mwambilo ukaya harenge kiasi ya 300 miliard za mapesa ashkomori ye mapesa ayo kaja paroni habanu ya vira hakaubua konti mbili ya zibua Dubai baada ya ransi ze dhamana za urais. Rimnika aliyamani Ali Abdallah numero 4 za konti rimwambia ukaya yenda waangalie harumaze konti hizo ngabo mbili zilo moroni na nzima mtamdu ngabo mbili zilio Dubai yenda waangalie obahanu ye 300 miliard ya belu ya ivumbua ya henda kabati mba urongozi ya paroroha ya wone sauka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi harohana pitisu haruma ze habari zaho raia wa Komoro encore une fois hafungwa hema habaya hahe ne population ya Komoro. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karishukuria wewe mwanama avoka wa raisi wa hatu mzamani raisi maudu tena insha Allah. Nimambie nikamtume sallallahu alayhi wasallama wakati wakaye nkodo halafuye mwananya wadamu ya ulowa eya mwando wahshiyun bayo wakati wahshia jasilimu ya mtume akamba hamba dotengela mbaviho baina wakati na huona gemchongo eshelea mwanama Hamza dotengela mbaviho kweli usilimu shado tengela hambaviho baina wakati na huona gemwishio gemwesheleo Asadullah Hamza. Ayuha sadatul anzar haumambiani mtume buyalala tabiri ni alamwa haba wangamia wa Arabu hezabari hindi leza halijokausia mtazatu Aisha hauzisa anuliku wa fina salihin ibanu ngarjokahangamizi wa Komori hunu ngarjokahangamizi wa Komori na ngarwanruwema ye mtume hambabanam leza hangalijo huja ngamlinde tajirana linu haini usiku wala hafula kartujamma haini usiku lijiza anuhuli kuwa fina swalihin engarizi yao atawanruwa fe pia ngarjuhanga miziwa mtume hambanam